skull liksom. Det känns helt sjukt. Det var fantastiskt att se mina föräldrar och min lillebror direkt efter loppet. Ja, det var verkligen det roligaste att få se dem. Du står med ett OS-guld runt halsen. Det har varit många träningspass, föräldrarna har betytt mycket. Kan du berätta lite grann om vad föräldrarna har betytt för dig? Oj, men de står ut med mig hela tiden. Ja, det har varit många tuffa träningar och ja, gud, det är svårt att beskriva. Så de har bara varit fullständigt liksom. Och sen har jag bara varit Sara. Det är liksom inte bara simmaren Sara, utan... Aici e camera lui Adrian, aici e fostul lor dormitor comun. Asta e camera copiilor. Baie. Saună. Te-ai turtit? Asta e cel mai bun lucru. Să-mi iau și eu lucrurile. Îmi iau geanta și... Asta e bucătăria. Bucătăria. Grădina. Hamsterul. Spălătoria. Sufrageria asta minunată, acvariu, curticica la intrare. A? Ce zici? Am vrut să trimit ceva. Nu, că trebuie să mă măsoară. E Ușteanu. Grădină. Fac un film pentru tanti Ani. Așa filmai tot. Da, păi... Așa violent. Violent, da. Și l-a făcut încetișor ca să nu... Da, să aibă timp să se uite, da. Da. Am făcut încet în casă aici, n-am răbdare așa mare. Ceau, mămicuțo, te pup, ceau.